Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau berburu apa ya teman-teman ya? Kita cari teman-teman. Kita cari yuk. Kita cari yuk. Ada apa ya teman-teman? Wih, apa itu teman-teman? Wih, ondel-ondel teman-teman. Wih, keren, ondel-ondel. Ada 2 teman-teman. Wih, kita cari lagi teman-teman. Kita cari yuk. Apa itu? Wih, mobil Tayo teman-teman. Ada 3 mobil Tayo. Wih, kita ambil ya teman-teman ya. Wih, keren. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Gimana ya? Kita cari yuk. Apa itu teman-teman? Lihat teman-teman. Wih, apa itu? Pistol kayaknya ini teman-teman. Wih, iya teman-teman. Pistol. Wow, keren banget. Wih, mantap. Kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Kita cari yuk. Kita cari yuk. Mana ya teman-teman ya? Apa itu teman-teman? Widih. Apa ini? Nyangkut di atas pohon. Wih, boneka Upin Ipin teman-teman. Wow, keren. Ada di atas pohon teman-teman. Wih, boneka Upin Ipin. Kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari yuk. Apa itu? Wih, Pop It SpongeBob. Pop It SpongeBob teman-teman. Wow, besar sekali. Kita cari lagi teman-teman yuk. Kita cari yuk. Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu? Wih, pesawat terbang teman-teman. Pesawat terbang. Wih, keren teman-teman. Pesawat terbang. Wih, kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Apa itu? Wih, Pop It lagi teman-teman. Wih, Pop It lagi. Pop It Hello Kitty teman-teman. Wow, besar sekali. Wih, kita cari lagi teman-teman. Cari lagi yuk. Wih, apa itu? Wih, boneka Squid Game lagi teman-teman. Wih, boneka Squid Game ada 3 teman-teman. Wih, mantap. Wih, keren amat teman-teman. Ada 3 boneka Squid Game ya teman-teman. Wih, keren. Ya udah teman-teman, udah dulu ya video kali ini. Dah.